baterije da bi snimao, šta, znaš? Nego samo onako... Mislio sam predstavu snimati to, nemam punjača, baterije, pa onda moram... Viđen je zauzeta, vidi je. Joj, je se razbio moj. Of, nećemo detalje. Pokjer. Pokjer. Svi ti probaj na slučaju. Stvarno. Jede se, jel da? Kovačević, šta to tražiš? Tražiš moja sparing? Jaj, Kovačeviću, moj Kovačević. Farse, ti si zadnji stigao. Zadnji sam se kasnije. Hello, profesor. Kako se osjećate? Ti si dobro, ti si ponio nešto na leđima, ti si dobar. Ovo je drug, zdravo drug. Jel kartate u pare? To je za kepser. Za kepser. Evo koliko je škola uložila za naš put. Ooo, nis dobro izreći. O, pardon, ovo nije naš čovjek. Ovo nije naš čovjek. To su svi. Imaju naprijed. No ti je Armani. Armani. Pa da. Ela. Pa stvarno. Armani vođa puca, vidim ja. Stavitelji predstavu scenu, radite na njoj, vrlo je logično, normalno da ta predstava sama sobom odgovara zašto. Pitanje veliko zašto, a predstava je odgovor zašto. Dakle, nas ovdje zanima svakako na osob predstava zašto je ona, koji je njezin koncept, kako ste krenuli od nje. Dakle, to nije profesionalno, rekao umjetnički direktor, zovemo to gledatelja. Kad imaš termin, šta hoćeš da radiš, to izvoli, bujrum i ostalo. Glumci sjednu, začitat će probe. Tako se očekilo jednom iz familije uzeli, pošto se je po budući profesiji dramatur, da nam to uobliči u nekakav oblik koji je bio scenski prihvatljiv. Ovdje Mugranić je od toga napravio jednu priču o vilama i o jednoj kletvi koja se mogla desiti i bilo kome na ovom prostoru, da je zaključio to nekako prokletstvo i nasljeđe koje se stalno proživlja u narednih 10 godina ili nikada se skobelja iz te priče. Mi smo to smjestili u ljubavnu priču sa nekim koji dolazi iz drugog svijeta, možda bude bilo što, možda bude bila, možda bude neki svijet vremena od nas. I onda smo tu razvijali nekakve priče i išli smo to praviti. To je bio nekakav način rada, pokušali smo to da sastavimo. Sad, to nije previše popularno na ovakvim mjestima reći, ali predstavno zaista jesu u procesu i mi ovo ne doživljamo kao krajnji rezultat. Svako novo izvući, mi smo imali dvije večeri u Novoj Bili i vidjeli smo mnogo nedostatke. Želimo smo imali nešto proba, pa smo ove nedostatke pokušali da se uspravimo. Nedostatke koji su nama naočni, nama u ekipi. Pa evo i danas smo imali prilike da vidimo šta šta ne dopire prvo do nas, publike. I to je negdje zamišljeno da se radi, pa ja mislim čitao ovo zjetivo na nekakvim opet zajedničkim seansama i probama i to bi trebalo da rastu jednu predstavu od nekih nije važno minuta, sa možda malo više razrednih linija u predstavu. Ono što nismo razređivali, a mi već imamo kao scenario, jesu te bilinske priče koje su prisutne na ovim krajima i ima nekoliko vrsta vila, vladarica, graditeljica, šumskih vila i tako dalje. Te priče nismo jednostavno vremenski to dokazujemo, a imamo prostora. Mi smo uspjeli da se igramo sa nekakvim scenskim rekvizitima i oblicima, a imamo namjeru da se igramo sa platnom i sa iluzijama na sceni. Mi smo uspjeli da se igramo sa bliskim kontaktom igrača, plesača, glumaca i to imamo namjeru, tako da je ovo nekakva priča koja i nama služi kao proces
i nešto gdje imajući. Ja se izvinjavam, sam bio dugačak, ali evo je nešto samo izgleda da kažem kako se stvari. Prvi put u novom festivalu, izuzetno mi drago, nadam se da ćemo doći koji put. Pa smijela bi se ja vaša pjesma da je bila smiješna. Yes. Onaj tekst onogo stilce, ono, lijep. Novela od Stanca, da. Dobar glumac, sve odlično, ali konta ne kontante ništa. Što je normalno da ga ne Konta, još onaj Fer, Ali moje želje. još onaj Fer je konstantno okrenut ovako. I on priča nešto, kako ćeš ti njega čuti? Ja se sjebuo, evo. Jebem ja njima svima. Priča Bana Šatrova. Ovo na sajtu objavite, ne? Sergio Ramextijel. Sergej Resenda. Živo. kaže ili da ispaca skroz ili da je još stiša. Novica, pa vidite, mi smo imali vile, ali nismo... Kad je rekao da su bile vile, ja sam shvatio da su bile vile. Ali Sam znao da su bile vile. Ali otkrio. Da mi nije rekao, ali tu je problem. Ali ispričaj, Moraš presom riješiti da ne moraš govoriti. Tu je problem. Virdos bile romkinje. Ko bi skontio da su bile romkinje? Piše na papiru. Koja je predstava? Vile. Prije vila, prije nego što su obuku vila, one su romkinje. A pješi? Kad pjevaju ono... A, dobar. Sarajevski Snobovićeva pjesma. Ja u proporu... I smeće su ostavili. Šta? Moje nove kače. Za mene. Ja. Simpatično je razvijao svoju ulogu, vadio je, ali svjetlo, to je problem. Svjetla. Bilo je previše proizvoljnosti tu. Kaže, to mora samo malo da se uti. Mislim, tehničke stvari nisu problem, ali svjetlo je bio problem. I onda tako 20 minuta u svijetu. Ja sam radio svijetu. Ali izvinite, molim vas, mi da pričamo o šumskim vilama, koje su tu iz drugog svijeta. U savremenu Evo, one kasne, zbog ovakvih koji kasne, jeli? Šumske vile koje dolaze upravo na pričaju. Ne, ovo su drugačice još uvijek posjeće da budu. Mislim, mi smo imali te projekte neke, ali nismo imali vremensko. Mislim već, Mislim... Jurimo na autobus, pa niko neće da nam kaže šta Mislim, ovi iz Vitesa i Banja Luke ne žure na autobus. On će se vratiti elita. Oni imaju para za vanrednu liniju. Da. Očekujemo prosvjetljenje, bolje idući put. Ali evo, zakasnila nam je diploma 2 godine. 2 godine! Mislili smo da smo trudni, ali ipak ne. Sad ćemo dobiti 2025. Završili smo 3 fakultete. Žebenje posljednji fakultet. Mogu li reći nešto? Za najbolje. Hoće da kaže nešto. Ukoliko je bilo ikakve šanse da dobijemo neke nagrade, profesor je nalijepio cijeli žiri, tako da ako ne bude nagrade, to je razlog. Ja! Sad se okrenite, ja sam nalijepio. Nisam, ja sam držao dostojanstvo gimnazije Dobrinja. A mi smo bili najbolji, ja sam ponosna na Hvala. Lijepo da nisi imao nikakvu primjedbu na našu predstavu i glumbe, samo na ta svjetla. Na profesora, da. Da li neko ima cigaru, ja imam tu primjer. Ja sam ispao najgori, a ja nisam dio ekipe. Traže, Vanja, dali mi ćevapi od 13. Ostav to se gužva. Ostav to je jedino što ćeš vidjeti za ovog festivala. Ja što ne mjesto. Ja mislim da će nas Enver osloboditi nastave. Ja mislim da neće. Izbacit će nas isto. Enver je keširao 500 maraka da vi putujete, teško da će išta više uraditi. Meni je to već nalijepio. Mi smo ovdje u strani, krenete neka šuplja. Znači, ako šta bude, ima da hvalite ovu posjetu Travniku, gostoprimstvo, vašu igru. Da, mi volimo Hvala. Njihove reakcije, to ćemo najviše. Tjelosna susjeda. To ćemo prvo. Imali smo izvrsne reakcije, pa onda kad bude nismo dobili nagradu, ja ne znam zašto. Može ta kamera vama. Ja ne razumijem. Prvo sam sjelo u gulit pola marke za kafu. Ja sam očuo. Kakva je bila marka? Prije toga me direktor napao, ali dobro. Sabrina nas obi. Znači, pola marke sam uzao sebi, koji ću dobro plodne svrhe. U Leipzig kafiću ovdje, pa vi ste pokupili smeće i za jela, samo ste vi jeli,
snage na nivou mladih. Šta travnik uradi? Šta će raje? Sarajevski snobovi. Pa baš da snimate dokumentarni film moramo pokazati ljudima. Lijepi idemo u Sarajevo. Hvalite ulicu prosvijetite. Prosvijetio sam samo. Jedva čekam da vidite. Rofa, šta je Srbiji? Rofa. Izvini, šta?